Ja ću vam ukratko pisati svoj odlazak na trening. Uvijek moram krenuti dosta ranije, sati 15, sati 20, pa čak do sati pol. Ovisi kako mi se bučnik potrese. Igralište je jako daleko, ima dosta i za hodat, tak barem 20 minuta, tako da se i zagriješ zapravo do treninga. Pa zagrijavanje bi mogli preskočiti, ali naravno to trener nikada ne dopusti. Idem sama, zato što nijedna cura ne ide mojim smjerom, pa se možda nađemo negdje uz put, ali uglavnom veći dio puta idem sama. Sad kad je zima, malo se je teško prisiliti uopće da odeš na trening, zato što se moraš dobro obući, da ti ne bude hladno. Trebaš se samo priskinuti i izaći uopće na teren na kojem je užasno hladno. Ali, pošto volim nogomet i pošto ga treniram već 5 godina, meni čak ni to nije problem. Znači, ovako mi izgleda poslije treninga, to jest ne izgledamo, svi su mrtvi, svi su na fejsu, pjevaju, grupiraju se. Ne sam malo, a mokra majica to nisam. Svi su mrtvi umorni, ali dalje imaju snage biti malo da se... Mokra majica to nije A znači Sabina je samo seksipilnija nego prije. Ne, kako ne? Prije leptine! Ajmo. Vidi ples! Ples! Ja što ne znam. Dobro, nema me žela. Drago, pa. Ja sam dobrala. 3, 4, sad. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Mislim da je to za danas.